Ko puta ngā tatauranga hō o te wā e pāna ki te hauora tamariki i tēnei whenua. Kei roto e nei tatauranga hō i te pūrongo hō ko puta ake nei i te kāwanatanga me te aha e ahua pai ngā kōrero o te pūrongo nei. Rua te kaumārima ōrau te hekenga iho o te tatauranga mō ngā tamariki kei roto i ngā kāinga e noho ana i etahi wā hoki ka pau te kai o aua kāinga. Kei tātātou kai ripoata kei a Regan Paranihi ngā whakamārama. He ripoata hau, he whika hau. Engari e hara I te mea he kitenga hau mo tēnei kaimahi a hapori. I suppose it has increased the number of people that have been wanting to be tautoko out in our communities. Kua hāpai ake a Vanessa Sydney Richmond I tēnei kaupapa mai anō I te tī matatanga o tēnei mate uru tā. Hei tāna kua whakapito ngoi ngā ratonga Māori o te rohe e pai ai te tutuki I ngā hiahia o te hapori. There has been a lot more whānau. And we've witnessed that during the recent isolation in SIQ space. There was a lot of requests because whānau couldn't leave home, and there's a lot more people at home now too. So I would say, yeah, there has been some kind of an increase. Ko Māori tonu kei raro e pūtu ana I roto I ngā tatauranga o te ripoata hau a te kāwanatanga. Ka miramira hoki te ripoata I ngā whakaheke o ngā tamariki e haere ana ki te kura, mātua rā ngā tamariki Māori. And schools worked really hard to get tablets out to their students and so on and help them keep connected, but that was difficult for young people. Koni atu I te tekau pai heneti o ngā tamariki e noho pōhara ana. Imagine living in a home without food, without good heating. Imagine living in a motel because you don't have a home. How do we support whānau to be resilient, for kai resiliency, for kai sovereignty, so that they can do that for themselves, should we continue to experience these effects of the pandemic. E mānawa nui ana e nei ratonga Māori, kia taiwawhi I ngā whānau e noho toi maha ana. Regan Paranihi, Te Karere.